Hello, TALK SPORTS uzamwifuriza byiza gukorera kuri YouTube channel TALK SPORTS uzamushimira amaze gukora subscribe. Ni champion y'u Rwanda akomeza kabisa Kigali kina na PRF ndetse na espoir kabisa na rutsiro ndetse n'Amavubi abakinisha guhamagara ejo kuwa kane kabisa katangira PRF inganije na Kigali komeza urugendo rwo kudatsindwa rero ikipe ya Kigali zombi na PRF ndetse match za mbere zose ntizigeze zitsindwa. Kigali inganije na PRF mu mukino w'ishirano bitumye amakipe yuzuza imikino itananganya kurikiranya kabisa rero kadukomeza umukino watangiye ku saa 9 z'amanywa rero ubera kuri stade ya Muhanga. AS Kigali yari yakiriye umukino niyo yafunguye amazamu ku gitego cya Abubakar Awar ku minota 32 cyari kwishyurwa na Byiringiro Awar ku minota 45 cyo cya mbere gitakirangira rero ikipe ya AS Kigali inganije na APRFC igitego kuri kimwe akaba ari nako umukino waje kurangira rero byanze no match igitego mu gice cya kabiri rero APRFC yazanye imbaraga ndetse n'impinduka zitandukanye aho Adiri yakuyemo Byiringiro Rage bari watsinze igitego ashyiramo Dani Usengimana ndetse akuramo Bizimana na Juma ashyiramo Yannick Bizimana. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ubu umukino wa gatanu aya makipe anganyije yikurikiranya Abubakar Awar igitego atsinze cyabaye cya 15 muri uyu mwaka ndetse igitego cya PRF yatsinze cyabaye igitego cya 18 muri uyu mwaka w'imikino. Undi mukino yabaye rero espoir FC anganyije na rutsiro FC kuri 2 United inganya na Gorira Gasogi United inganya na Gorira ibitego 2-2 kabisa. Ku munsi w'ejo Kiyovu Sport izakira Mukura ku Mena, Rayon Sport yakiriye Bugesera, Police yakiriye Marine na Musanze yakiriye Bugesera Etincelle kabisa. Dukomeze rero cyane Kigali rero hagiye gushyirwa amagare mu bice bitandukanye buri wese azajya akoresha nta kiguzi kabisa. Biratangaje cyane kabisa ku magare y'ubuntu. Rero ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali hagiye gushyirwa amagare azorohereza abaturage gukora ingendo nta kiguzi batanze mu mezi 3 ya mbere kabisa. Rero ngo tuzagenda kwiga meza nta kiguzi utanze ku buntu. Binyuze ku rukuta rwa Twitter umujyi wa Kigali rero watangaje ko ku ikubitiro ko ku bufatanye na kugura Ride Rwanda hajya gutangizwa gahunda yo gushyira amagare mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali mu rwego rwo kwimakaza igikorwa cy'ingendo rirengera ibidukikije. Rero dukomeze subscribe urabibona kabisa. Babaye mu cyumba kimwe uko Mbappe yabanye na Cristiano bataziranye bikamufasha kwamamara kabisa. Biratangaje cyane byari nk'inzozi ndetse benshi batekerezaga ko bidashoboka ariko mu kwizera no gukora cyane byari inzozi byabaye impamvu Kylian Mbappe atera ikirenge cya Cristiano Ronaldo bakina mu kibuga kimwe amuganiriza kumva mutima ze ndetse anamuhishurira ko uko babanaga mu cyumba kimwe rero kabisa. Cristiano Ronaldo ndetse na Kylian Mbappe w'umufaransa kabisa. Buryo uzaba cyo muragendana kandi gushaka niko gushobora. Umuhate wa Kylian Mbappe wifuzaga gukina umupira w'amaguru nka Cristiano Ronaldo bagingaya niwe mukino ufatwa nk'indorerwamo y'ejo hazaza muri ruhago y'isi. Subscribe izi nimba nkoranyambaga dusanga kuri TALK SPORTS na Instagram TALK SPORTS mukomeze kuri subscribe. DR Congo igiye kwinjira rero mu kibazo cy'umukinnyi wayo wa Manchester United Haland Bissaka nyuma yuko Ubwongereza rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yemeje gukurikira ikibazo cya Bissaka ndetse banamusabe ko yaza gukina ikipe y'igihugu ya Congo. Ni nyuma yuko rero Haland Bissaka rero Ubwongereza bwaje guhamagara ntimubimuhamagare rero icyo kibazo cyagifitanye nawe. Reka dukomeze rero n'ino nkuru rero Ubwongereza bwaraye buhamagaye abakinnyi 36 bazatoranywa mu 26 imikino y'i Burayi muri kwa gatandatu. Umutoza w'Ubwongereza Gareth Southgate yasema kongera gusiga myugariro w'inyuma muri Manchester United Haland Bissaka udakunze kubona umwanya mu ikipe nkuru kandi yarakinnye n'iy'Abongereza bato cyane kabisa. Murumva nuko byari bimeze cyane. Kakadukomeza guhurika n'ukarango dukomeze no mu Budage kabisa. Haland wa Dortmund higitse Robert Lewandowski yegukana igihembo cy'umukinnyi w'umwaka mu Budage kabisa. byari bikomeye cyane shampiyona y'Abadage kabisa. Rutazamu w'Umunyanorvège ikindi ikipe ya Borussia Dortmund Erling Braut Haaland higitse rutazamu wa Bayern Munich Robert Lewandowski bari batanye atorwa nk'umukinnyi wigaragaje kurusha abandi muri shampiyona y'Ubudage German Bundesliga uyu mwaka neza cyane. Wana German rero Haaland akinira Borussia Dortmund mu gihe
Lewandowski ati na Bayern Munich zose n'ikibazo zihatanye nubwo Dortmund akindi itatwaye igikombe cya shampiyona mu mwaka ntibyabujije ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Budage gutora Haaland nk'umukinnyi wigaragaje kurusha abandi muri icyo gihugu uyu mwaka kabisa. Mwibutse gukora subscribe, reka dukomeze no mu Rwanda abakinnyi marushanwa visi ndashobora guhamagara kuri uyu wa kane bitegura Centre Africa kabisa. Kadakomeze bitagaruka muri iki kinanga. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi marushanwa visi kuri wa kane arahamagara abakinnyi b'ikipe y'igihugu bagomba kwitegura imikino ya gicuti bazabura muri Centre Africa kabisa. Kadakomezanye rero n'abakinnyi bashobora guhamagarwa rero kabisa. Dukomeje rero mu Amavubi aheruka mu kibuga muri Werurwe rero 2021 ukina umukino wa nyuma mu matsinda kujya mu mikino y'igikombe cya Afurika baburagamo na Cameroon nyuma y'abashampiyona cyiciro cya mbere mu Rwanda igarukiye rero. Ubu abakinnyi rero kabisa benshi bari kwigaragaza ndetse hanitezwe impinduka zitandukanye mu bakinnyi amashami rero azahamagara. Itsinda rya Nyarwanda.com twarebye rero tunakesheje inkuru barebye hamwe abakinnyi bashobora guhamagarwa byaba abakina imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga kabisa. Kadutandire rero Champions umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi abazamu Emery Mvuye kuri Ndashimira Eric Bakame Fiacre Ntwari abo n'abanyezamu bamyogero Basenge Emery Salomon Sarik Manzi Tseri Mutsinzi Ange Ishimwe Christian Rwatubyaye Abdul Bahati Amarie Nigena Clement Amanshimwe Emmanuel Mangwende kabisa ukina ikipe ya PFC Mitima Isaac kabisa na Omborenga Fitina n'abakinnyi ikipe ya PFC na Manzi yakina ikipe ya PRS kabisa. Abagati Nanika Mukunzi Blaise Nishimwe Steve Herwanguka kabisa Marte Fabrice n'ubuzima Olivier Manshimwe Jaberi barutazamu Jacques Tusende wa PFC Muhagiri Hakizimana Kigali Kagere Medi Bertrand kabisa radukunda Bertrand Dingerage abaye kwitunda Bakasugira Kaneso Rayon Sport. Tenejwe ko Amavubi azakina umukino wa gicuti tariki 4 Kamena 2021 hazakina n'igihugu cya Centre Africa ndetse habeho rero n'umukino kwishyura tariki ya 9 mu Kamena 2019 nibwo Amavubi aheruka guhura n'igihugu byanganye ibitego 2-2 mu mikino y'abahuye kabisa. Mbashimiriza n'imbuga nkoranyambaga dusanga kuri YouTube channel TALK SPORTS BUZIMA ndetse na Instagram TALK SPORTS BUZIMA. Bashimiriwe byiza ni mu kanya kuri match ya Manchester United murarajyana muri Park final mu kanya kuri match ya Manchester United na Villarreal final mu kanya gato cyane.